Leya Bashekere Sia. Welcome, 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 welcome. Welcome, 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 welcome. Rebo Shekere Yasia Baba. Rebo Shekere Yasia Ba. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Rebo Shekere Yasia Ba. Welcome, welcome, welcome. Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome, welcome. Make, yes, 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 yes. Make your chair. Like, comment. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. Welcome, welcome, welcome. God bless you, God bless you. Welcome, welcome, welcome. Turagwa ikaze. Ushobora kugira jeme, partage, comment yawe. Ushobora gupartage n'abandi. Welcome, welcome on this moment. It's very moment, interesting moment, a nice moment. Yeah, I must now reveal to give you, to share with you the revelation, Vatican revelation. Welcome, welcome. Share, like it. Invite others, invite others, invite. Yes. God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. Welcome. Ikaze, bienvenue à ce moment merveilleux. Bienvenue à ce moment merveilleux. Yes. Et maintenant, on peut commencer. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer, laissons-nous prier. Laissons-nous prier. Data wera, data mwizina rya Yesu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndagukengurukire kuri uno mwanya mwiza. Ndavuze ngo reka umugisha wawe ube kuri muntu wese adukurikirana, nuza kudukurikirana inyuma y'ikiganiro, inyuma y'irihishurirwa ry'amabanga. Reka ubwiza bwawe ube kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Nshuti mukunzi uri kuradukurikirana, Yesu akugire neza, Yesu aguha umugisha, niteka kubana nawe, niteka kuvugana nawe. Uyu munsi hari amabanga adasanzwe twasangira, ariko ndakwibutse ko udukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu Onarenage, maze imbuga zose ukabona kudukurikirana. Ushobora kugira jeme yawe, ushobora kugira partage yawe, kugira ngo abandi batandukanye bashobore kudukurikirana. Reka ndakumenyeshe ko imisi yose kuri channel, kuri television Albert TV, nkuko nakubariye uja kuri YouTube, television Albert TV iri kuri YouTube. Wandika Albert TV kuri YouTube, ukagira s'abonner, ukagira j'aime, ukagira na comment, ndetse ukapartager. Buri kanya haba hari ibiganiro bidasanzwe, ibiganiro ubukeneye, amakuru mashasha ubukeneye, adasanzwe. Na hano haba kuri Facebook, naho nyine hari page ugira j'aime, maze ukakomeza uronka ibiganiro ku mwanya, ukagira j'aime yawe, ukagira na partage yawe. Yesu akugire neza, Yesu agumugisha. Uyu n'umwanya mwiza uko turi mu bihe bidasanzwe, nakubarira amabanga adasanzwe ishurirwa ry'Iroma cyangwa se ry'Vatikano. Ngongera nkakubarira
dufite umwanya muto ngongera nkakubarira amabanga adasanzwe ya muri kino gihe wowe aho utuye hose, baba batuye ku mugabane wa Burayi, abatuye ku mugabane wa Amerika, abatuye ku mugabane wa Afrika, wa Asia ndetse na Australia, mwembi muradukurikirana 5 kuri 5. Ndakwibutse ko wowe udufatiye hagati ijwi rikumva ukurikirana ni Prophète des Nations Albin, nkorera mu ishengero United Pentecostal Church Kigobe, ni ishengero ryunze umwe namwe muyera ryo mu Kigobe ni Bujumbura, mu kigo nyubakwa za CFP Kigobe y'amashuri yitiriwe abashinwa mu Kigobe. Imisi yose kwa gatatu tuba dufite service ziza, service yagutse ya deliverance, y'ubuhanuzi, yo gukiza ingwara, ibitangaza, y'ijambo ry'Imana y'abantu bakizwa. So tugira umwanya mwiza aho abantu baba baje bafite ikibazo ariko kandi babona ubutabazi, babona ugukira, babona inyishu ku bibazo byabo. Na dimanche tuba dufite service ikomeye cyane tugahera 2:30, ariko kandi imisi yose samedi naho nyine tuba turi ku musozi w'Imana, tuba turi mu masengesho mwihema, Imana ikavuga live, ikavugana na buri muntu wese live, imisi yose samedi naho nyine kuva 8:30 tuba turi ku musozi, tuba turi mwihema aho Imana ivuga live. Karibu rero turagutumiriye ababa batuye Burundi, turabaha ikaze, baba bari mu mahanga nabo turabaha ikaze muri uno mwanya mwiza. Ariko uri kuradukurikirana ndakwinginga, ndagusaba kugira j'aime, kugira partage n'abandi haba mu magroupe atandukanye kugira ngo nabo bashobore kudukurikirana canke se kino kiganiro ano mabanga bashobore kuyamenya niteka. Ntabwo umwanya wakunda kudukundira kugira ngo dushobore kuba turi muri buno buhinga ngurukana mbaga, tubabarire amabanga y'ijuru, tubabarire cyane ibiri muri Vatican igihe tugezemo. Ni vyiza ko buri muntu wese yakumva igihe turimo aho kigeze, isa igeze, kugira ngo abyitegurire. Ijambo ry'Imana riri muri Amose 3:7 riravuga ngo nta kizashikira umwana w'umuntu ntibibanga abavugishwa. Rero inshuti mukunzi uri kuradukurikirana, reka ndakumenyeshe ko narindiriye kugira ngo mugire share, mugire partage, mwemvite abandi, igihe ukoze partage ukemvita abandi birafasha kugira ngo bamenye ayo mabanga. Icyaha mbere nagira nkomeza, icyaha mbere kihari mu bantu no kwisi ni ukutamenya. L'ignorance est le premier péché. Ignorance, ukutamenya nicyo cyaha mbere ku bantu. Ubumenyi cyangwa se ukumenya ibingira ndabara amabanga ya revelation, nayo revelation cyangwa se connaissance est une puissance. So rero wewe uri kuradukurikira, Yesu akure neza, Yesu agumugisha, Yesu Kristo waguca umutima wifuza. Ariko nagira ngo barire kandi amabanga adasanzwe. I Vaticano ni mu mwaka uheze, i Vaticano i Roma harabaye icyo nakwita inama, harabaye inama ya gatatu yitwa synode, yitwa Fed Council. Iyo nama yabaye mu kwezi kwa 12, yamaze amezi navuga 6 bariko barategura iyo nama. Ni inama ndiko ndakubarira imyanzuro. Uno munsi ndakubarira bike mu byafashwe, mu kindi gihe kiri imbere tuzababarira
tuzababarira ibyakurikiye ibindi bice ayandi mabanga kuko na mabanga menshi no musi ndakora amabanga make yahavugiwe. So rero ndari kukubarira yuko iyo nama yabereye i Vatican yabaye clôture, ndabona zari tariki 5 z'ukwezi kwa 12 niho yabaye clôture iyo nama. Iyo nama yari yitabiriwe n'abakardinale n'ababishop n'abasenyeri. Nakubarira wewe cyane cyane uri ku mugabane wa Afrika. Mu Burundi nta mukardinale dufite, muri Congo hari umukardinale umwe, mu Rwanda hariyo umukardinale umwe, umukardinale umwe. Mu Burundi ntabwo turashika ku rwego, Uburundi ntabwo burashika ku rwego buronka umukardinale. Rero naye kukubarira abantu bariyo muri ivyo bihugu muri iyo nama, kandi nkakumenyesha yuko abakardinale na baba mu rwego ushobora kwitoza, uri umukardinale ushobora kwitoza kugira ngo ube umupapa. Nuko nguko rero mu gihumbi kimwe mbere imbere ndakwarane mabanga hari mu gihumbi kimwe magana 9 igihumbi kimwe majana 6 itariki imwe y'ukwezi kwa 5 inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana amatariki reka subirimo neza, igihumbi kimwe magana 6 hejuru itariki imwe y'ukwezi kwa 5 niho haba ishirahamwe ryitwa aba Illuminati. Iryo shirahamwe ry'aba Illuminati n'abantu bazanye ikintu navuga ngo elimination kugira ngo bisigure iki, ijisho rimwe kwisi yose, ijisho rimwe kwisi yose. Mu yandi majambo isi yose tubwizwa kuyarabisha ijisho rimwe, isi yose tubwizwa kurabisha ijisho iyo isi yose tubwizwa kuyirabisha ijisho rimwe. Naho rero baci bagira Illuminati, umbagira umuryango wa Illuminati bakije mu gusenga. Ndakubara n'abawuzanye bien sûr, ndaza kubarira ugume ukora partage ugire jeme kugira ngo wumva ya mabanga n'amabanga dasanzwe. Atahanu uzayumva bien sûr, na hanu uzayumva nta hanu uzayabona. Hano ni igice ca mbere, nzakomeza n'igice ca kabiri ndakubarira ayo mabanga atandukanye, ndakubarira n'abayagize, ndakubarira n'ibyavuye muri yo nama ya synode batanze imyanzuro kwa papa. Nari kukubarira rero ko yari tariki imwe y'ukwezi kwa 5 inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 6 niho hashinga uwo muryango wa Illuminati. Uwo muryango wa Illuminati bavuga ati ni lumiere kwisi yose, tugira ijisho rimwe, umucyo, ijisho rimwe riraba amahanga yose, abantu bose, isi yose. Naho rero abawugize barabahe baturuka mu muryango, hari umuryango uzakumva witwa abajesuite. Abajesuite ni kibisigura iki? Abajesuite ni ingabo za Yesu Kristo, za Yesu. Umva bavuze abajesuite n'abayesuite, aba Yesu, abayesuite no kuvuga ni ingabo. Ubundi bagitangura uwo muryango nagenda kubarire ayo mahishurirwa ntayo waruzi. Uwo muryango w'abayesuite no mu Burundi uriho ukorera mu isi yose, mu bihugu byose byo kwisi. Uwo muryango w'abayesuite watanguye ubwa mbere ari ingabo ari abasirikare, ari abapolisi bakagira ingwano. Mu nyuma barahindura, barabona yuko ivyo vy'ingwano bitakomeza, baca barahindura baja mu gisata navuga ca politike. Bafite ibisata bitatu rero, bafite igisata bitatu. Igisata ca mbere nico gisata c'ingwano c'igipolisi canke se c'ingwano c'ingabo. Igisata ca kabiri ni igisata cy'iyobokamana cyangwa cyo kubwiriza ubutumwa. Igisata ca gatatu ni igisata ca politike. Ariko ivyo byose baca barabishira inyuma, babishira mu kintu kimwe, tideka dukoreshe iyobokamana atambaraga dukoresheje, ariko dukora iperereza dushinze hose. Niyo uzosanga muri uwo muryango navuga w'abayesuite, uzosangamo hari abantu bize cyane ibya politike. No mu Burundi hari umuntu yize musesanguzi yize ibintu bya politike cyane, yitwa Yamuremye. Irindi zina ntajyo nakubarira hano. Yarigeze no gukorera mu gisata ca leta navuga c'agateka kazi na muntu. So yize rero n'umuhanga, yize bya politike, arabizi rero barabimwigishije, arabizi. Uwo muyesuite ndi kumukubarira, uwo muyesuite yitwa Yamuremye.
yitwa Yamuremye. So naye kukubarira ukuri uwo muryango watanguye, hanyuma ukaba watanguje n'umuntu yari ingabo yitwa Inyase, uwo mugabo yitwa Inyase, nuko naye kukubarira igisata aho byavuye ico kintu c'aba Illuminati. So kuduga rero reka nduge ngere ku ntego nayo kukorera amabanga nayo kugwishurira inama nakwari sinode yabaye, ndakubarire imyanzuro yafashwe mike, ndakubarira mikeyi ni amabanga akomeye cyane. Ibanga rya mbere hari n'ingingo iheruka gutangazwa vuba, n'izindi zizakenda zitangazwa. Umupapa ahari kano kanya aturuka muri uwo muryango w'abajesuiti. Barakoze uwo muryango w'abajesuiti, abapapa bose bagiye barapfa. Abo abajesuite bari babifisemo uruhara kuko baramuniga, batanga uburozi, bagerageza ku buryo batumvikana, bashaka bo yuko hagera ku rugero nabo abari bo batwara. Ngenda kubarere rero ibizakurikirana mu nama ibyo batanze birahuye na Bibiliya. Ngenda bikubare, ngenda kubarere amabanga akomeye cyane. Nta wundi muntu azakora n'amabanga unega amatwi, ariko ukomeza ukora na partage. Kora partage, ushobora kugira partage ukemvita abantu, ushobora kugira mu magroupe urimo kuri Facebook, ushobora kugira comment, ushobora kugira amajeme menshi cyane. Ushobora gukomeza ukora amajeme cyane, ukora jeme cyane, ukomeza uko wumva ushire ko jeme ntabwo waruha, ushire buto ugira jeme yawe ningira kamaro. Yesu agire neza, Yesu agumugisha. Nari kuvuga rero ngeze akukorera amabanga, nari kukubarira yuko abayesuite aribo batanguje uriya muryango nakoreye w'aba Illuminati. Mu nyumuragira aba Freemason, hama bayagenda aba Freemason, hama ndakwara n'aba Franc-maçon mu Bufaransa, ndakwara n'ukuntu bagiye muri Amerika, ibyo bagiye gukora byose. So nari kukwara rero ikangubarire aya mabanga adasanzwe yasohotse muri iyo nama y'Vatikano yasozerewe itariki 5 z'ukwa 12 umwaka turangije, yari sinode ya gatatu. Reka ndakubarire bike muri byinshi bavuze. Kimwe bavuze, barahaye ububasha abadamu, barahaye ububasha abagore yuko bashobora gusoma bisa, yuko bashobora kuba nabo nyene bagafata umwanya ukomeye. Barabadugije, barasinya yuko bashobora abagore bashobora gushika naho haba bakwicara ku ntebe y'umupapa, bashobora kwicara ku ntebe y'umupapa. Ico ni kimwe. Ikindi mu byo bavuze, baravuze ngo ntituzosubira kuvuga yuko abantu ari abanyabyaha. Twarakoze amakosa kuvuga ko abantu ari abanyabyaha, twarakoze amakosa kuvuga ko abantu ari abanyabyaha. Imana ni umuremyi, Imana ikunda abantu bose. So mujambo bakoresheje, kuko mujambo bakoresheje bavuze yuko umuntu ari metaphore. Navuga ijambo bakoresheje bavuze yuko umuntu ari metaphore. Unyumviriza aya n'abahishirwa kubeye cyane, ndiko ndakubarira, nta handi uzayumva, ntaho ndiko ndabisoma. Ni revelation ndiko ndakubarira, sinzi kuri kurangurikirana. Ni muri kurangurikirana ukomeza ugira jeme. Nta jeme ndi kubona, nta buri gukora jeme. Ubwo nafunga ikiganiro, nta majeme ndi kubona. Ushira kuri jeme maze nkabona yuko uri kuragira jeme ko muna turi kumwe, maze ukagira na partage. Nta mapartage mbona ndi kubona, ubwo nta kamaro, nta kubarira umuyaga, nta kubarira abantu badafite intuze abantu nuko. So wewe uri kuradukwirikirana, gira jeme, komeza ugira jeme. Gira jeme yawe, ushira urutoki kuri jeme, ushireko ntabwo uruha, ibyo ntabwo byakuruhisha, maze wongere ugire na partage. Yesu agure neza, Yesu agumugisha. Ubwo ndakomeza nkubarira ayo mabanga, ndakomeza binyereke kuri ko urabikora, ntabwo ndi kubona kuri kurabikora, ntabwo mbona uri kurabikora. Uri kurabikora, jeme gira, komeza ugira jeme, yes, komeza ugira jeme, maze ndakomeza ndakubarira ayo mabanga mu izina rya Yesu. So Yesu agire neza, Yesu agumugisha. Komeza shira urutoki kuri jeme, yes. Shira urutoki kuri jeme, ndabona kuri jeme, yes. Ego ugumize ku
komeza yes ego yes aguhezagire komeza ntukureko ntabwo birusha yes akugirire neza so nari kuvuga rero yes nari kuvuga nti ikihari n'ikihe nuko Vatikano bakoze ikintu kidasanzwe, ni ikintu kidasanzwe bakoze Vatikano. Icyo kintu bakoze iyo nama, bongera ikindi bafashe muri izo ngingo, baravuga bati ubu mugore ashobora kuba ku rwego no kwa papa, ashobora no gutorwa akaba umukardinali, ashobora no gutorwa akaba umuntu akomeye cyane, ashobora no kwicara ku ntebe agashobora kugira gusimbura umupapa. Murumva yuko bihuye n'ibya Bibiliya. Ikindi bavuze nakubari, baravuga ikintu gitangaje cyane kandi gikomeye cyane, baravuze yuko umuntu, baravuze yuko Imana yaremye umuntu ndi gukora amabanga. Imana yaremye umuntu, donc ni ikintu, ni metaphore sinzi ko nakigusigurira, ariko baravuga yuko umuntu adacumura. Kuvuga ngo baracumuye bijya bakora ngo byo kwiregesha na amakosa. Abantu bose n'abapfuye bari ahantu babwiza kugenda ngo mwijuru. Bongera baravuga ati ntabwo Adamu na Eva, ibyavuzwe Adamu na Eva ndi kubikubarira, ibyavuzwe na Adamu na Eva. Reka mvuge mbere kuri Adamu, bari ko bavuze kuri Adamu, kuko Adamu urazi ko yaremwe. Bavuga ati Adamu ni inkuru, ntabwo byabayeho. Iriya ni umugani, ni umugani fable, ati ni umugani. So inkuru ya Adamu iri muri Bibiliya ni umugani, ngira ngo urantahura. Ni umugani rero, tuvuze ni umugani, harabaye harakaba, ntabwo ari ukuri, niko bavuze. Ni umugani. Urumva hisigeze. So ikindi bavuga bati ubu ikintu dukeneye ko amashengero yose, baravuga bati amashengero yose, navuga amadini yose avuga ukuri. Amadini yose ni ukuri. Ibyo ni kugira ngo bafate bagire itegeko rimwe. Amadini yose avuga ukuri. Buri dini ryose ryadutse rivutse rivuga ukuri. Buri dini yose yagutse ivuga idini. Buri dini yose yadutse ivuga idini, ni ukuri. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. So rero iyo nama imaze kuvuga ibyo bintu, imaze gushinga icyo kintu yuko atamuntu agikora ibyaha, atamuntu acumura ariho, Imana ikunda umuntu. Ikindi bavuze ngo Imana ikunda umuntu uko ari kose, ikunda metaphore, ikunda umuntu uko ari kose, ari umwicanyi, ari umuki, Imana ikunda umuntu. Imana ni rukundo. Nivyo bongera ko kakantu ngo Imana ikunda umunyabyaha. Ikunda umunyabyaha. Nivyo rero bankuraja ibyo bintu. Niyo mpamvu bariya ngarutse kuri ba bantu bakora bari mu muryango baba Illuminati, ikintu bakora ni ikihe? Niyo mpamvu bakora iki? Barakuduza bakakuzamura. Niyo mpamvu duhere ku karorero, ndaguhereze akandi karorero gasanzwe. Bajya abantu bakora umuzika, musique profane, bakora umuzika. Bajya abantu bakora umuzika bagenda muri studio, uzosanga keshi bafise abamanager zaba abaki. Keshi ngenda bikubarire n'aya namabanga, ndakubara ababanga yose. Nimba ari umumanager w'umukobwa cyangwa umugore, azaba musambanye. Abantu bose bakora muri uriya muzika, babagore cyangwa babakobwa, bakora n'abantu kuva kuwa mbere gushika kuwa kangahe, ubabara ibyo gusambana iwabo ni ikintu bavuga ati ni ikintu kiri normal. Niyo mpeba baba bateyemo. Uhereye ku umamanager n'umuntu amushigikira, akamutangira amafaranga muri studio, akamutegurira ibiteramo, akamukotera biriya byuma, akamukotera, akavugana n'abanyamakuru kugira ngo baze. Niyo mpamvu haza abantu benshi, indirimbo ariyo yose ayigize aronka abafanizi benshi, haza abantu 500, inzoga arabahereza ayi kugira bakagira. Kubera iki? Icyo bavuga ni ibintu bitatu bavuga bashira imbere gusambana nta cakirimo.
nta gicumuro kirimo c'est normal kuko na wenyene abasambana wari wese niyo mpamvu uzosanga naho yaba ari umugabo w'umuririmbyi ngere ku mugabo w'umuririmbyi azasambana gusambana n'umugore gusambana n'umukobwa gusambana n'uwitwa ngo umufane cyangwa n'umukunzi ibyo ni normal kuko niho byubakiye niho ibanga rya Illuminati ryubakiye bavuga ibintu bitatu ni ukunywa inzoga ni ugusambana ni ukubesha nibyo bakorera ko nta bindi bakorera ko niyo mpamvu uzasanga umuntu adakorera muri ibyo by'aba Illuminati n'amafaranga azayabona ikindi rindi banga nagenda kubarire rebo shekereya irindi banga nagenda kubarire unyumvirize neza muri kurandega amata kandi ubyandike uwishoboye ubyandike cyangwa kino kiganiro ucandike ko kereke shoze uzazura kiraba ikindi agenda kubarire muri abo bantu nabaririmbyi ikintu kizakwemeza abantu baba Illuminati ngenda bikubarira abantu bari mu muryango w'aba Illuminati ubyandike andike itariki bazapfa 25 bama bapfa la majorite itarike iri mu zindi nyinshi iya mbere itariki 25 itariki 25 nakwari akaruka abantu bapfa itariki 25 itariki 25 hariho n'amezi bien sûr ndayakubarira uhere mu kwa gatanu mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani mu kwa icenda mu kwa icumi mu kwa icumi na rimwe mu kwa icumi na kabiri ayo niyo mezi cyane aba Illuminati bapfamo kandi bapfa bakiri bato nibakwemera gushikana imyaka 50 utari mu mana upfa 25 30 wananiranye ushikana 40 aho ba wananiranye ba wakuze cyane wananiranye uba wakuze cyane aba wakuze cyane baravuga bati nari kuvuga yandi mabanga bavuze baravuze yuko i Vatikano gukorora inda nibisanzwe ntibahora bavyemera kare gukorora inda nibisanzwe umwana ntabarabaho ariko kare ndekukubarira kare gukorora inda muri Katolika cari icaha gukoresha irya miti yo kuvyara ku rugero cari icaha ntibavyemera baravuga bati mu byo bavuguruye mu mategeko bavuguruye jeme yes komeza Yesu aguhezagire jeme cyane kuri jeme like awari jeme ndakomeza baravuga bati abantu basangiye igitsina umugore ku mugore umugabo ku mugabo abo bashobora kugira mariage haravuzwe ibintu mbere by'ibiki ariko ibyo byarasohotse biranditse ibyo nibyo bagize basohoye mu gitabo muri iyo sinode bazogenda barabigira ofiri amezi basinye ingingo ya mbere ingingo ya kabiri ya gatatu kubera papa ntabwo ashobora kwisinyira ingingo wenyene bitavuye muri iyo nama y'abakardinali nako ari uyiyoboye n'umuyesuiti aturuka muri uwo muryango nyene nako ari ko aturuka muri uwo muryango w'abayesuiti nako ariye kahise nako ariye ukura abayesuiti bamaze kuvuka yes abariko baradukwirikirana komeza ugira jeme shirutoki kuri jeme ugire kuri jeme ugumize ku rutoki abariko baradukwirikirana yes akure neza eme gahungura kudukwirikirana ndakubona eme na wagira jeme nyinshi komeza yes agure neza yes agumugisha inkene ya majeme yawe inkene ya like yawe n'amapartage kora partage ariko jeme yawe ugumize ku rutoke jeme yawe iyo jeme imwe n'umugisha nushikana igihumbi inyuma y'ikiganiro nushikana ibihumbi 2 azaba ari umugisha ukoze kuri jewe no kuri shengero yes n'umugisha iyo jeme yawe komeza mwizina ya Yesu Kristo wa Nazareti komeza mwizina ya Yesu Kristo wa Nazareti raba shekereya sikaya bashekereya rebobo shekereya komeza mwizina ya Yesu Kristo wa Nazareti so nakukora rero mu bindi byavugiwe i Vatikano mu byanditswe muri urwo rwandiko ni kumva
baravuga yuko hagati gukororinda ibyo byaremejwe, umugore umugabo ku mugabo kubana canke kuba bari hamwe, ibyo byaremejwe, umugore ku mugore byaremejwe, umugabo ku mugabo byaremejwe, bajye ba homosexuel bien sûr niba kubarira ibyo byose barabigira. Ariko nanakubare n'ikintu gikomeye cyane kandi kibabaje cyane, kuvuga ko nta muntu acumura, uwishe, uwibye, noneho usambanye, ibyo urumva ko ari ni byabo biremewe muri bo, byamaze kwemezwa, kuri bamwe byarababaje, abandi barabikunda. Kandi nkakumenyesha yuko katolike, ishengero katolike ni ishengero ririmo abantu benshi cyane ku isi, hanyuma nkakumenyesha yuko igihugu cy'Ubushinwa, ndabikubarire ntabwo wari ubizi, igihugu cy'Ubushinwa gifite icya kabiri cy'abantu batuye ku isi yose, igihugu cy'Ubushinwa ntabwo bemera Yesu Kristo, ntabwo bemera Imana, nakubarira uko ubundi kera twari dufite Imana. Mu Rwanda Imana yabo bayita Ryangombe, mu Burundi Imana y'u Burundi, imbere yuko abamisiyonare bazanye ivyo bintu, baza Imana y'u Burundi, abarundi basenga bakera basenga Imana bita Kiranga. Mu biganiro bizakurikira nzakubarira ishurirwa rya Kiranga, bisigura iki, kubera iki Imana yitwa Kiranga, nzabikubarira byose, nzakubarira ishurirwa. Uno mwanya kubera umwanya ni muto w'ikiganiro, ni muto cyane, ntabwo nabikubarira byose ngo nabiheze, kuko mfite umwanya w'iminota 60 gusa wa kino kiganiro, ariyo mpamvu nakubarira. Komeza. Karibu man of God, man of God, Prophet Gilbert muri Kenya. Amahoro y'Imana bane nawe, Yesu akugirire neza. Karibu, jeme yawe ndayikeneye. Yes, Prophet Gilbert, ikaze muri uno mwanya ndi kuvuga ibyabereye i Vatikano, amahishurirwa yabaye i Vatikano. Ikaze muri kino kiganiro, ariko kugira ngo mbone ko turi kumwe washira ko jeme, urutoki ntukure kuri jeme. Yesu akugirire neza. Yes, turagukumbuye. Undamukirize abo muri Kenya, ti Prophet Albert kuva United Pentecostal Church Kigobe, ishengero ry'umwe namwe mu yera mu Kigobe, barabatasha. Karibu kandi hano mu kiganiro. Yesu akugirire neza, Yesu agumugisha. Karibu, turanezerewe kukubona man of God Gilbert, turagukumbuye. Ngo ni bugurura imbibe, karibu mu Burundi. Yesu akugirire neza. Karibu kandi no mu Kigobe. Yesu akugirire neza, Yesu agumugisha. Abanyakigobe baragukumbuye man of God, abanyakigobe baragukumbuye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. So nari kuvuga rero ibyabereye i Vatikano, n'amabanga ibyasinywe, namaze kukubarira ko bimwe muri kuno kwezi nyene kwa mbere, turacyari mu kwezi kwa mbere, papa yamaze kubishira ku mugaragaro, yamaze gutanga ikete hose kugira ngo isi yose ibyubahirize muri Katolika. Nakubariye mu byo yamaze kugira, mu byasinywe muri iyo sinode ya gatatu, kuko iya mbere yabaye mu 1960, ndakubarira iya sinode ya kabiri yabaye mu 1962. Sinode ya kabiri ibaye uno mwaka. Nakubari yabaye bayirimo abakardinale. Mu Burundi nta mukardinale dufite, n'ababishope. Mu Rwanda hari umukardinale umwe, muri Kongo hari umukardinale umwe. So muri iyo nama abakardinale bombi bariyo, kandi nakubari umukardinale numuki abashobora kwitoza akabana papa. Nakubariye ukuntu Illuminati yavuye mu bajesuite. Nakubariye ko abajesuite, umuryango w'abajesuite ni Burundi uriho. Mu Burundi utabazi, reka nakubariye ko aribo barafite ikigo bita Saint Esprit, ishure bita Saint Esprit. Ikigo bita Saint Esprit ni ikigo kirijere cyangwa gito kigenzurwa n'abajesuite. Ikiriri University Campus Kiriri, hariho ikigo cy'abajesuite yitwa Centre Spirituel de Kiriri, ni ikigo cy'abajesuite. Abajesuite kijya kigo cha Campus Kiriri, leta y'u Burundi ico gihe hari ku ntwaro yabagaza, nibo bacambura abajesuite, nibo bari bagifise, maze bakigira kaminuza.
maze bakigira kaminuza ariko hari ibyo babasigiye bikeyi. So rero ariko kuko bari abajesuite barafite n'ikindi kigo muri Rohero bita umuryango w'abajesuite, hariho n'ikigo bita CRS GRS Jesuit Refugee Service, ni ikigo kiraba impunzi. Nakubariye mu ntango bari bafite ibintu bitatu: ingabo n'iperereza na police, bakaba bafite n'intambara byinshi baragwana. Icya kabiri politike y'isi nibo bayikoramo bakayigenzura. Icya gatatu nakwariye ko ikintu baraba ryari ivugamana, ubuvugabutumwa, kuvuga ubuvugabutumwa, abamisiyoneri gutwara ubutumwa. So nivyo rero mission zitatu nakubariye wayitanguje yitwa Inyansi Wiroyora. Ni Inyansi uzarabe n'ikimenyetso cabo, n'ivyo bimenyetso byabo by'intambara bari babifise. Uzosanga ibi ndiko nabikubarira mwisengero y'Ikiriri, aho Ikiriri kuri Centre Spirit Kiriri ni shengero riri kuri campus Kiriri, kuri college ya kera yitwa College du Saint Esprit, ariko ni campus Université de Kiriri. Hari section hari kuri université niyo hari gisata ca Génie Civil, igisata cyo kubaka. Hariho na siporo mu gisata ca siporo citwa siporo tuciga twitwahita amagendera ni gisata c'amagendera. So hariho ni gisata ca electromechanique, hari ubahongeyemo igisata ca informatique cha teise cha informatique kuri kaminuza. Ndiko nakubarira ayikirira batahazi. So Ikiriri, iyo campus Kiriri iri muri zone Rohero, muri quartier Kiriri vugizo hejuru, uraduga haruguru yo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. So uburenganye ahantu bita kumwe bw'abarundi Mozore, aho bahambye kwa Gasore, ucurengana ku kibito cy'umwe internationale, maze ukaduga ni hejuru ku musozi ucibona ico kigo ndiko ndakubarira. So naho wagenda iyo sengero umaze kwinjiramo uzabona igicapo, haba hari cadre, ni igicapo cy'uwo Inyansi Doroyora. Inyansi Doroyora nkuko nabikubariye, usanga afashe umubumbe w'isi yose, awufashe afukamye imbere, awufashe nk'ikimenyetso. So nawe ugenda ukaraba ahantu bagiye baragira, urabona abo bagiye baragwaye. Bisigura iki? Nibyo abenda kubarira intandukane yavuye kuri Illuminati, ijisho rimwe kw'isi yose. Duhange ijisho rimwe ribone ibibera kw'isi yose, ijisho rimwe kubibera kw'isi yose. So nivyo rene kukubarira nakubariye yuko Ubushinwa ntabwo bemera Abashinwa, kandi Abashinwa bagije icakabiri cyo kw'isi yose, cy'abantu batuye kw'isi yose, cyo mugabane batuye kw'isi yose. Twebwe Abarundi turi bake, Afrika turi bake, nta nubwo turondoka cyane. So rero iyo nama bamaze kuyigira, bamara kwemeza ibyo bintu n'amategeko bagomba gushira mu ngiro. Bamaze kwemeza ni kugira ngo bagire urunani rumwe n'amadini. Niyo mpamvu abantu batari batabizi, uyu munsi habaye ikintu cyo kuja hamwe muri katedrale y'Ibuyundi bita Katedrale Regina Mundi. Abakizwa n'abatazi yerekwa, bien sûr n'abatazi yerekwa, ndi kukubarira amabanga. Uno munsi habaye imisa hagati y'Abakatolika n'abitwa Abaprotestant. Uwitwa umuprotestant uwo ari we wese, waba umwanglika, waba umupanekote wo kuntahangwa, waba revival, waba EAC, waba bamwita Harvest Church, waba umukizwa Catholic n'abakizwa batanguye bagira amasengesho hamwe rusangi kugira ngo baje hamwe. Idini yariyo yose, idini y'abakizwa yariyo yose na Catholic babitanguye muri kuno kwezi. Uyu munsi kuwa kane turiko turavugana, hari saa 11 niho habaye iyo misa muri katedrale. Nejo n'ikindi gihe hazoba iyindi misa batanguye kubyorganiza. Ndiko nakubara ibintu bariko barashira mu ngiro, ni ibintu byavuye itegeko 5 byasinyiwe i Vatikano, yuko amadini yose avuga ukuri. Niyo ndiko ndabikubarira iteruye, nihishurirwa ndiko ndakubarira, nta wundi muntu azakubarira mahishurirwa, ntaho ndiko ndabisoma nihishurirwa ariko rirava mu ijuru. So ibi ndiko ndakubarira rero, ubyumve neza, ukore jeme yawe, ukomeze ugira jeme yawe, kandi ukore na partage. Ntuzagende mu bintu utazi, ngo n'urukundo n'ubumwe. Genda mu bintu uze winjire mu bintu uzi n'ibyarimo wose uri kurajamo. So bamaze kuvuga ngo amadini yose avuga ukuri, nta muntu azosubira kuvuga ngo yasambanye, nta muntu azosubira kuvuga ngo yishe, nta muntu azosubira ngo yagize kuno oya. Kandi Imana ikunda umuntu uko ari kose, n'upfuye imushira ahantu kugira ngo imutyorore maze ikimushira mu ijuru. Nivyo ndiko ndabikubarira. So rero
nakwari wa mugambi wa Illuminati, namaze kukubarira wa mugambi wa Illuminati, namaze kukubarira bimwe muri byinshi bavuze ni ibintu birababaje, birateye ubwoba, ariko niyo mpamvu ndiko ndabikubarira, niyo mpamvu naheruka gutegura ikiganiro nk'iki nkaheba ibyo nariko ndakora kugira ngo ndakubarire aya majambo aya mahishurirwa adasanzwe. Niyo mpamvu ndiko ndabikubarira. Yesu agure neza, Yesu agumugisha. Ndiko ndabikubarira rero namabanga akomeye cyane, namabanga adasanzwe, namabanga akomeye cyane, namabanga adasanzwe ndiko ndakubarira. Wakumviriza, wabwizwa kumva kandi ugatahura, ugasangiza n'abandi, ugasangiza n'abarundi aho uri hose, ugasangiza n'abantu uyoboye. Prophete Gilbert abayoboye, ni byiza ko n'aya mabanga uzayababarira ibyabaye. Igice n'igice cya mbere ndiko ndakubarira mu byahishuriwe cyane, mu byabuzwe, mu byasinyiwe i Vatican mu kintu bita synode, mu nama y'aba cardinal n'ababishope bo kwisi yose. So nibyo rero nari kukubarira yuko bafashe yuko abagabo ku bagabo barongorana, abagore ku bagore barongorana. Ibyo barabisinye, indavortema zikemegwa, umuntu agakorera inda uko ashatse. Ibyo baramaze kubyemera. Namaze kukubarira yuko bamaze kuvuga yuko amadini yose amayitwa idini cyose ni ukuri, ni ukuri, nayo kuravuga ukuri, asenga mu kuri, asenga mu kuri. Ntacyo tuma rero bataja hamwe, ntacyo tuma harimo batagira badafatanya urugamba. So nivyo rero ibyo nabivuze, navuze amabanga atari make. Ukomeze ugira jeme, ukomeze ugira jeme, ukomeze ugira jeme, ukomeze ugira jeme. Yesu agure neza, Yesu aguhe umugisha. Ukomeze ugira jeme, Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Rero ni ibintu bikomeye cyane muri kino gihe turimwo. Bariko barashaka yuko ayo madini yose aba idini imwe cyangwa agira ku itegeko rimwe, agira ku itegeko rimwe. Niyo mpamvu ndi kukubarira, ndabona hari iminsi mike cyane iheze papa ahari n'uwo yasubiriye biteje rugero cyanco kugira ngo bereke ayandi madini yose, bereke abandi bantu bose ko bababereye akarorero, bababereye akarorero nabo nyine bo kwiteza ziriya ncanco. So ziriya ncanco ikirimo n'ikihe, twe turi mu Burundi, ufite amahirwe uri mu gihugu ari itegeko uzagwiteza, parce que tu ne peux pas échapper. Uburinzi bw'Imana buzakubako. None amakate ya visa usanga dufise, amakate ya visa usanga dufise, izi ni visa. Nagakarite ngaka karimo adresse yose aho tuba imyaka byose ngibi. So uba turabigendana turabigendana. Ariko y'abakarte de visa, iyi visa isigura iki? Ugiye iyi visa habyanditse visa deja ni 666, mugabo nuko bitari ku ruhame. Visa nabiko bari igiharuro ca mbere byose uko bisigura, harimo 666 cyitwa visa. Turabigendana ariko kubera bitari no ku ruhame, turi protégé par le sang de Jésus-Christ. Ntangora nirimo, ntangora nirimo. Ariko iyi visa icyo bisigura, visa, yes, visa ndabona urabibona aha, visa ni 666. Uraza ugiye kugira bagutiremo muri passport bahita muri visa urengane. So ibyo byose ni ibintu ndi kukubarira. N'izi telefone, izi telefone tugendana, aziza smartphone dukoresha, arakubona, arakurokariza, arakubarira naho uri. Umuntu ari mu Buyapani aca kubara ati uri Bujumbura uhagaze hanana, zone Rohera hanana, uri Kiriri, ndakubona. Umuntu ari mu Buyapani muvuganye acabona naho uri. Ubu ngubu ubu ngubu. So ryari nagiye ku rubuga rwa SBT rwo mu Buyapani. SBT ni urubuga rudandaza imodoka. Baca barambarira, tumviriza wowe uhagaze hanana urahanana. None nukuri wahakana gute? Wahakana gute? Wahakana gute? None si ukuri, barakubona n'ibirometero naho uri. So barakubona. Nizi telefone zisanzwe n'ikoranabuhanga niko biri. Rero ibyo baguteramo abantu vy'amamolekile, amamolekile bazaguteramo. Ubundi ngenda bikubarire ibyo bavuga ngo ni corona ça n'existe pas.
ubundi corona ça n'existe ni ibintu bakoze bigushamo kabura ukagwara grippe ubundi grippe na kera grippe yarica byari bimeze nkuko ça faisait comme ça niyo mpamvu ubundi ko ndakubarira wowe uri kuranyumviriza mushasha kubera iki malaria ngenda bikubarire hari umwaka wa 2018 yes 2018 umwaka wa 2018 wa 2019 navyo ndakubarira ngoma nakwari umwaka wa 2000 no wa mwaka wa 2019 hapfuye ibihumbi 3 mu Burundi cwarwa rero ibihumbi 3 mu Burundi umwaka umwe bishwe na malaria iri ubwoko butanu kandi ni kiza cyane muri Afrika kweri batimbiye kugira urucanco rwa malaria hapfuye ibihumbi 3 ku mwaka mu Burundi ibiharuro byatanzwe na leta umwaka wose hapfuye abantu bishwe na corona babiri gusa umwaka wose amezi 12 babiri gusa babiri bishwe na corona aba malaria ibihumbi 3 mu Burundi kubera iki amahanga atace yirukanga ngo akore ngo yirukanga ngo akore urucanjo rwa malaria mu Burundi cyangwa no muri Afrika ariko abantu babiri bamaze gupfa bishwe na grippe iri ubwoko bungaye hariho grippe simple na grippe commune hana grippe ikujyambika mu bitaro grippe commune na grippe infectée ziri ubwoko butatu grippe irakujyambika mu bitaro bakutera amaseru mu muriro ukadugwa hema nabwo ukameneka umutwe ukagira iyo grippe so rero n'ikintu bagira bariko barapima bagira ni NFS canke kiriya gipimo bagira babona ko mu mubiri harimo ibintu elevation amaglobule blanc no kuvuga abasoda baduze mu mubiri bariko barashaka kunigana n'ikintu infection quelque part ca virus yari yose kuko virus ya grippe nivugwa iva kuronka ikintu kikabura ikiduka grippe ni iragira imigera nyene gufufaza bayita gufufaza kubera imigera grippe igira niyo mpamvu ari umuntu ari grippe y'ibicurane canke rimwe ukagira ushaka kwanduza mugenzi wawe wakoze ku kintu gatoyi hama nawe akayigwara niyo mpamvu umugore ayigwaye n'umugabo ayigwara grippe rimwe na rimwe so ibi nta bindi bayivuze atari vitamine C no gufata antibiotique impamvu pourquoi bafata antibiotique kugwaye grippe bayita antibiotique de couverture ni antibiotique de couverture kugira ngo ntihabe complication bayita couverture nyene ifuka nyene nayo bundi ntabwo bari ebiri kira kuvura basida barigwanirira ukabakomeza n'ama vitamine C na vitamine D wifite basi hama ingwara ikagenda so ibyo rero tubikubarira kugira ngo umenya hisigeze umenya ivyari byo ntabwo bizagukora ko wewe uri mu gihugu bitandukanye ari tegeko nubwo nyene ari tegeko n'itegeko kubikora ni lazima ubikore ari tegeko ni lazima ubikore ariko nta kibazo kirimwo igikuru no kuguma mu mana turi mu bihe bya nyuma abantu ni kubimenya naravuze ubuhanuzi de 2020 gushika ibizoba 2020 gushika 2045 imbere yacu dusigaje imyaka ingahe 29 24 turi muri 2020 uzabibona ndangoma nakikubarire 2045 hazoba yanasubira nakikubarire hano 2045 umwaka wa 2045 hazoba ucandike ikintu gisa n'umuzi wa Yesu Kristo 2045 hazigaye imyaka 24 hazoba ikintu gisa n'umuzi wa Yesu Kristo ndabivuze no munsi ntuzovuge ngo ntavyo navuze 2045 hazoba ikintu gisa n'umuzi wa Yesu Kristo sivyo ndabivuze ndabihanuye ari uwumva yumve ari utumva udashaka kumva ntiwiyumvire wirira amafiriti wiyubakire ama etage wibikira amafaranga yawe muri coffre fort canke hehe ariko byo ndabikubariye so nukwitegura so, hari umugabo umwe yari umuhanga niwe babariye ati umva hariho umuhero w'isi atoya ntabwo
umuhero w'isi uhari kandi umuhero w'isi uzaterwa n'Imana irangira ry'isi bien sûr isi nzahera izashika ku mpera toya hanyuma tinone Imana iriho baradefana baravuga ko umuntu yoba yavuye mu gikoko barabigerageza ariko ivyo ni vya bindi nyene ndi kukubarira bagira ngo yavuye mu nguge ngo umuntu yavuye mu mwirabure yavuye mu gikoko c'inguge bakerekana ko byagiye biragira kubera sa n'igikoko so, barabizi nyene bobo ko umuntu wa mbere atanguye kubaho Adamu ari umwirabure nuko nguko abaravuga bati nta ngorane nk'ubu twavuga yuko twakwigisha yuko Imana itariho hama tukazosanga Imana iriho numva ko tuzoba tugize ingorane reka twigishe tuvuge ko Imana iriho yaremye umuntu nitwashika ku uwo muhero w'isi tugasanga iyo Mana uwo muhero nturiho iyo Mana niriho naco tuzoba twahombye tuzoba twigishije sense bozo twigishije umuntu Imana itabaho ariko Imana irabaho byose nako ari Imana ya kera mu Rwanda yitwa Ryangombe jeme ntazo ndiko ndabona jeme wakuyeko shirako jeme wewe uri kuradukurikirana gira jeme shirako urutoki kuri jeme nta jeme zawe ndiko ndabona ubwo ndahagarika kukubarira yane makuru ndahagarika jeme zawe ntazo ndiko ndabona shirako jeme yes shirako urutoki warushe nta jeme zawe ndi kubona aravuga ati rero ndakomeza washize ko jeme zawe ndakeneye jeme zawe gira jeme shirako jeme zawe ntabwo ndi kuzibona ntabwo ndi kubona jeme zawe ya jeme zawe wagiye he shirako jeme uri kuradukurikirana yes jeme ntabwo ndi kuzibona shirako urutoke yes cyane igituma nari kuzibona no kutazigiza ari nyinshi cyane shirako zibone jeme turi ku musozo hazigaye iminota mike cyane umwanya muto cyane ariko jeme zawe ndazikeneye rebo shekerea jeme zawe ndazikeneye na partage jeme zawe ndazikeneye na partage Yesu agumugisha Yesu agure neza so ndakukubara rero aravuga uko niyo mpamvu rero wakumva ivyo umuhanuzi avuga wakumva ivyo ndiko ndakubarira maze uzabibona hari ibintu byinshi nakubariye hari ibindi bizagenda kwaduka ariko kandi nakubariye cyane intambara iri hagati ya 5G yujya mu irya 5e generation cyangwa 5G urabona ubu n'ubu turiko turakoresha internet ya 4G nibyo iranyaruka ariko iyo yindi ya 5G ugende kuri 5G amarobo narabivuze amarobo komeza jeme zawe na partage jeme ntabwo ndi kuzibona zaramaze gusohoka ibi ndiko nabikubarira amarobo avuga atambuka akora nk'ivy'umuntu ariko yaramaze gusohoka ukeneye genda wazirondera kuri 5G urarondera kuri 5G urondera umuhora mu Bushinwa ati 5G ushimwo ibikorwa ati bya 5G urabe cyangwa robo ya 5G nawe urondeza ugashira muri internet ti 5G ucibona 5G ucibona robo ivuga igatambuka igakora ibyo umuntu akora kutavyumva igatambuka igatamba ikagusigurira byose byo azede nk'umuntu yes nk'umuntu zaramaze gukorwa mu Bushinwa ziriho n'ahandi ziriko ziragira zikoresha na 5G baramaze kuzisora bazisohoye ryari baramaze kuzisohora narakubariye umushinga irindi banga nako ari umushinga abazungu bamaze gukora akantu bakagushizemwo ucugira intelligence artificielle ucugira ubwenge budasanzwe bivuga iki no kuvuga yes Jimmy karibu gira jeme zawe ndazikeneye buri muntu wese ariko ramurikirana ndagusabye jeme shira urutoki kuri jeme ugome ukanda jeme ibyo ntabwo bigoye nivyo ndiko ndagusaba Yesu agumugisha Yesu akugira neza Yesu agumugisha uri kurakora jeme gira jeme nyinshi cyane
amajeme cyane maze ukore na partage, jeme nyinshi ukore na partage, jeme na partage, amajeme menshi ndetse na partage. Yesu agumugisha, Yesu akwirereza. Turi ku musozo w'ikiganiro. Iki ni igice cya mbere, ejo tuzakomeza igice cya kabiri, najya tuzakomeza igice cya gatatu kugira ngo nkomeze nkubarira ayo mabanga atandukanye. Ni umwanya ni muto, ntabwo twabereza muri uwo mwanya, ariko nawe ukomeza ugira jeme. Nta jeme ndi kubona zawe, komeza ugira jeme nyinshi, tuna jeme nyinshi. Yesu agumugisha, Yesu akwire neza. Yesu agumugisha, Yesu akwire neza. Turi ku musozo. Imbere ko ndangiza, reka ndagusengere. Turi tariki 21, reka ndagusengere, turi tariki 21. Data mu izina rya Yesu, ndavuze ngo reka ubwiza bwawe butukire buri muntu wese ari kwadukurikirana. Ndavuze ngo reka buri muntu wese yumvise buno buvugishwa abusangize n'abandi mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo reka buri muntu wese adukurikiranye umutima wukire, ubuzima bwe burokoke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze ngo reka buri muntu wese akora dukurikirana ibino bintu bya 666, lino tangwa rya Antikriste byatanguye, kino gikoko cyo mu mazi cyamaze kugira. Ndavuze ngo reka ntibumugereho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mutwikirije amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuze ngo reka abone protection yawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Yesu Kristo, urakoze data twese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe, umugisha w'Imana bane nawe. Shalom, shalom, shalom.